Sini pori tolong beri besarong ni kuno nirapatta kare masarkan amala beri besarong kuno nirapatta kare jawab tamai buja hano yes kebetulan choli we want justice tawa kotor choli nai yes long le repot benar jadi tak beres kata cima nai hai ka asuk phaya kate hai ka asuk phaya kate sikap सरकार ने जवाब मारे ना मसक करे हमारे बड़ी बसरों ने कोनो निरापत्ता सुरक्षा ने वर्तमान सरकार बड़ी बसरों ने सुरक्षा करे अपनी जवाब मारे वर्तमान सरकार ने हमारे चिन्ह पर ने रंग निरापत्ता Kanchanpur ni Mahapati yang rekod pertama kalprit ni medali aras ke faci mar nai to sebelum le mau berteman surga ni amalah cini usudon ni kuno nirapatta kare jawab mar nai Today is 8 April 2021. Today we the members of Southern East Divisional Committee Tripura Students Federation TSF have organized a protest rally because we came to know that on 3rd April 2021 one of our Tripura girl whose name is Nohanbati Riyang was raped and killed. She was a student of Kanchanpur. Hambai sini media baino sini kini khadumani rally ke obono Simon Kha social media ni bisin piklai anai 3 tarik April sini Khoroksa Kanchanpur ni surnai jeb nok ni hostel of Haimani Jorawo Borep Khajakmani abono tisung kini khadumani rally sini Sodoris division ni TSF ni loajijak bai sing kini rally khlaika tai obono sanani musungo sing omo hai tongnu je rap khlai jagi tongmani abo salsaya norok saimang kana sudu rap simia sing thanai na ke Bisramganj je school ni sarai class 7 pori tongnai abo bo master baise bujaginai hospital kalaimar bo sing nokha tai aboni yagulo sing haino hai kisudini pore manoka haino hai bordolai bina pani bo sing same gotna class 9 sarai srungnai bonobo haino hai bui hospital admitted kalainu mani kintu omrongno sing belaike ninda janago sing TSF ninginai tamni bagai om hairokungui tonga singbo wanajak chini dofa tamgui srungma jagabo chini kuno স্বাধীন রাইটস গরিখা পরিমাণ জাগাবো মুংসা জাগাবো চিনি অধিকার দরক সং বঞ্চিত মানে নুগুই দং মনি বাগৈ সং TSF রক অম হাইকনো সং তিনি তঙ্গুই মানলিয়া जों नायो चिनि TSF चिनि दफारक गोरोंसा जागाफानो जों खिक्लाय जागै बन्चि तंगै ता तंथों TSF जों सब समय रेडी जेकुनो मुभमेन्ट खायनायनि बागै महायकनो जों तिनि तंगमालिया हायनो चिनियाव काञ्चनपुरनि बररक वानसुगै मानो तिनि काञ्चनपुराव रेप खालायजाक मानिबा तामुइ मानदायाव खालायलाय हिनै जों अ रेलिनि बिसिंतै अबनो जानो खरो चिनि जाति चिनि दफा सुदु काञ्चनपुराव सिमिया जों अरनि हयते निनि गुस्ति तंगो अम हायके जों आ काञ्चनपुरनि बरक रकनो जे रेप खालाय तंनाय जे दफानि बरक फानंथों गुबुन जातिनि फानंथों बरगनो जों जवाब रहनायनि नायो जे जों आ काञ्चनपुरनि सिमि अबनो रेलि खालाया जों चिनि अ मानदाय जागावबो जों अबनो कन्डेम जानो गयनाय जों बरकनो साहरनानै नं ससियेल मिडियानि बिसिंतै नोंथां आंनि मुं रमेन देबबर्मा आं TSF नि सेन्ट्रेल बडिनि जइन्ट सेक्रेटारि